खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव लानानै फैदों चिरांनि सान्तिपुरनिफ्राय मोनसे दुंहाव रादाब। फोरोंगिरिफोरखौ सेन्सासनि खामानियाव बाहायनायनि हेंथायै सान्तिपुर फरायसालिनि फरायसाफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारदोों। आथिखालाव सुबुं सानखो एबा सेन्सासआ सोलिगासिनो दं, जाय खामानियाव फोरोंगिरिफोरखौल' थिसननाय नुनो मोन्दों। जाउनाव फारसेथिं सासेल' एबा खम बिबांनि फोरोंगिरिफोर थानाय फरायसालिफोराव फरायसाफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। आरो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बबे आफादा गोख्रों हेफाजाब होदों फोरमायनो सानबाय बे समनि मोनसे गिदिर रादाब। फोरोंगिरिफोरखौ सेन्सासनि खामानियाव बाहायनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय फरायसाफोरनि फरायसालियाव रेगुलार क्लास खालामनांगौनि गोख्रों दाबि। आकसु, आसु, आक्रासु आरो आबसुनि जथायै गोख्रों खुद्रिसारनाय। चिरां सान्तिपुर फरायसालिनि फरायसाफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। लोगोसे फरायसाफोरनि दिथागिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना नैबे भिजुअलनि गेजेरजों नायना लानो हागोन चिरां सान्तिपुर फरायसालिनि फरायसाफोरा फोरोंगिरिफोरखौ सुबुं सानखो एबा सेन्सासनि खामानियाव बाहायनायनि थाखाय माबायदि दुंहाव थासारि सोमजिदों। सोलोंथाइया जोंनि गुदि मोन्थाय। फोरोंगिरि मोनाब्ला जों जिराया। फोरोंगिरि मोनाब्ला जों जिराया। जोंनो फोरोंगिरि नांगौ। जोंनो फोरोंगिरि नांगौ। नंगौ, चिरांनि सान्तिपुर फरायसालियाव फोरोंगिरिफोरखौ सुबुं सानखो एबा सेन्सासनि खामानियाव बाहायनायनि थाखाय सोमजिदों दुंहाव थासारि। गोबां फरायसाफोरा गाव गावनि क्लास दोनथ'ना खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। सोरखारा जुदि जेंनानि सायाव जेबो थांखि लाया अब्ला गोख्रों सोमावसारनायनि हुमखि होदों आकसु, आसु, आक्रासु आरो आबसुआ जथायै। आमार बर' साहित्य सभा आरो आकसु जों जथायै दिनैहाय बे सान्तिपुर गोजौ फरायसालियाव जों नुजाफैदों आरो नुजाफैनानै जोंनो फरायसालिफ्रा जोंनो खिन्थाबाय, फोरोंगिरि बिथांमोना जोंनो खिन्थाबाय बाय जथेस्थ' जेंना दं। बाव जेंनाया गुबैयै दाखालि 17 आगस्टनिफ्राय अल इन्डिया जि सेन्सासनि खामानि जादों, बे सेन्सासाव बिथांमोननिफ्राय गासै 9 जन फोरोंगिरिखौ एंगेज खालामदों आरो बेहाय एंगेज खालामनायनि उनाव दिनैहाय केबल 9 जन फोरोंगिरियाल' दिनै रेगुलार दङ आरो बियो मिक्स मिडियाम। बे मिडियामाव गासै दिनैहाय एंगेज जानायनि उनावहाय सेन्सासाव बर' बिजोङाव 3ल' फोरोंगिरि दं आरो एसामिसाव दिनैहाय बिथांमोनाव मा होनदों 7 फोरोंगिरि दं। गासै बे 8 जन फोरोंगिरिजों 1निफ्राय क्लास 10 सिम 13टा क्लास लानाया सम्भब जाया। दा बेनिखायनो दिनै जों नुबाय फरायसाफ्रा फैयो जेबो क्लास मोना, थाङो फैयो बेबायदि जेंना। दा बेयो सेन्सासनि थाखाय मोनसे गिदिर जेंना जाबाय। आरो गुबुन मोनसे जेंनाया जाहैबाय फोरोंगिरि ट्रेन्सफार। दिनै चिरां जिल्लानिफ्राय अलरेडि 25 जन फोरोंगिरिया आउट अफ डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सफार जाबाय आरो उइथिन डिस्ट्रिक्टआवबो साफा सानै ट्रेन्सफार जागासिनो दं। आरो ट्रेन्सफारनि जि प्रक्रिया बियो दैनिन्द बा सानफ्रामबो जाबाय थादों। जाय बाथ्राखौ जों फोरोंगिरि समाजनि आफादफोरा बयबो खावलायबाय थादों जे जिहेतु सोलोंथाइनि परिबेसा दिनै फोरोंगिरिया नांगौ जखानि गैयाबा मोजां जानाय नङा। बे हिसाबै ट्रेन्सफारखौबो दोनथ'नांगौ आरो सेन्सासनि खामानियावबो बेबायदि एसेबां हुलुस थुलुस गंसे स्कुलनिफ्राय 10 जन 15 जन 20 जन लाङालासिनो नायनानै साफा सानै लांनाया बेलेग बाथ्रा, बेखौ खालामनांगौ होननानै जों बुंदों। दा दिनै बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसाफ्रा जोबोद दुखु मोनदों। दिनै बिनि अनगायैबो शिक्षानि बेलायाव दिनै लेखाया दाबो सरकारनिफ्राय जि लेखा मोननांगौ फ्रि लेखा बेबो मोनजोबाखै। सरकारनिफ्राय जि मोनसे इउनिफर्म मोननांगौ बेबो मोनजोबाखै। बे मोनसे जेंना। आरो दिनै जोंनि सरकारनि जे डिपार्टमेन्टफोर बिअ', डिअ' आरो आइएस बिथांमोना बे स्कुलफोराव मोजाङै भिजिट खालामा, फोरोंगिरिफोरजों सोमोन्दो गैया। बेबायदिनो दिनै ट्रेन्सफारखौ जोंनि बिअ', डिअ', आइएस बिथांमोना गोसोबायदि खालामदों, गावसिनि सुबिदा बायदि खालामदों। ना बिसोर एसएमसिनिफ्राय, ना बिसोर एसएमडिसिनिफ्राय, ना बिसोरो फरायसाफोरजों रायलायो, ना बिसोरो फोरोंगिरिफोरजों रायलायो, जेबो रायलायालासिनो अफिसियेल खालामबाय थादों, जायनि थाखाय दिनै जेंनाया जाबाय थादों। बेनिखायनो दिनै गासिबो सोलोंथाइनि जि प्रब्लेम चिरां जिल्लानि सिङाव बिनि जगरिया, बिनि मुल दायबद्धताया जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय जि सोलोंथाइनि डिपार्टमेन्ट बिअ', डिअ', आइएस बिथांमोनखौ जों होदों। बिथांमोना गोख्रैनो जों दाखालि समाय सिमा होखाबाय सप्तासे, बे सप्तासेनि गेजेराव जेंनानि सायाव मोजां मोनसे समाधान लाबोआबा जोङो बिअ', डिअ' आरो आइएसनि बिरुद्धे जों बे सामाजिक आफादफ्रा, फरायसा आफादफ्रा जों जिरायनानै थानाय नङा। बिथांमोनखौ जों बुंनांगौ बायद' दं। बिथांमोना दिनै जथेस्थ' खालामबाय थादों। बिथांमोना मोजां मावोबा जोंनि सोलोंथाइया मोजां जागोन, फरायसाफ्रा मोजां जागोन। बिथांमोना गाज्रि मावोबा गाज्रि जागोन, दिनै बिथांमोननि सायाव दं। दा बेनिखायनो जों देशनि सार्थआव, फरायसाफोरनि सार्थआव, समाजनि सार्थआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्लानि गासै आफादफ्रा दिनै जुथायै जोङो बेनि सायाव जों नोजोर होबाय थादों।
এইটো হয় এই সমস্যা বহুত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা হৈ আছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যে ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো জাতি গণনা সেন্সাছ এই সেন্সাছত এইখন বিদ্যালয়ৰ বহুত শিক্ষকক মানে নিযুক্তি কৰা হৈছে যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুলত আহি এনে বহিব লগা হৈছে তো এইখিনি সময়ত যে আগন্তুক এই ছেপ্টেম্বৰ 24 তাৰিখত যিটো হাফ ইয়াৰলি এক্সাম এইটো একদম সমাগত আৰু এতিয়া যদি ক্লাছ নহয় তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী কি শিকিব এতিয়া চেপ্টাৰ ৱাইজত এতিয়া চিলেবাছটো কমপ্লিট নহয় আৰু এনে আপোনালোকে জানে যে চিৰাঙত ৰিজাল্টটো অতি বেয়া হৈ থাকে আৰু বেয়া হোৱা কাৰণ যে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ শিক্ষকে নাই আৰু শিক্ষক নাথাকে শিক্ষক নথকাৰ কাৰণে ইয়াতে গণিত টিচাৰ নাই ইয়াতে ছায়েন্স টিচাৰ নাই ইয়াতে ইংলিছ টিচাৰ নাই তেনেকুৱাৰ কাৰণে ভাল এডুকেশ্যনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাপায় আৰু এইখন বিদ্যালয়ত অকল এইখন নহয় এতিয়া এল পি স্কুল এম ই স্কুল হাই স্কুল যিমান এই কি কয় ভাৰত ভূটান সীমান্তত যিমানখিনি স্কুল আছে এইখন স্কুলত যে গৰীব আৰু দুখীয়া যিবিলাকে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে লিখা পঢ়া কৰে আৰু এখেতসকলৰ মা দেউতা কাম কৰে ভূটানত কাম কৰিবলৈ যায় কাৰোবাৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যায় আৰু তেখেতসকলৰ মা দেউতা কোনোবা বিদেশত গৈছে তো এখেতসকলৰ যে শিক্ষাৰ যিটো গুণগত শিক্ষাৰ যিটো মানুহৰ কি কয় মানুহ হিচাপত মানৱ সমাজ গঢ়িব লাগে এতিয়া শিক্ষাৰ যদি আমি যদি উন্নতি কৰিব নোৱাৰোঁ শিক্ষাৰ যদি ডেভেলপ নহয় তেনেহ'লে চৰকাৰ এতিয়া কি কৰিব চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা নোহোৱা হৈছে মানুহ গতিকে যুগৰে চৰকাৰেই হ'ব কাৰণ চৰকাৰে যদি তেনেকুৱা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ নহয় আৰু এইখিনি ভিতৰীয়া অঞ্চলত বহুত অন্ধবিশ্বাস হৈ থাকে কাৰণ এডুকেশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া বেমাৰ আজাৰ বেছি হৈ থাকে এডুকেশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে আৰু বহুত বহুত বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় তো এইখিনি যদি আমি শেষ কৰিবলৈ হ'লে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ শিক্ষক আৰু ইয়াতে গুণগত শিক্ষাটো অতি প্ৰয়োজন আৰু যদি গুণগত শিক্ষা যদি আমি দিব পাৰোঁ যথেষ্ট এইখিনি অঞ্চলত ভাল হ'ব আৰু আমি শুনিছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰৰ এটা ভূটান বৰ্ডাৰ এটা ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট ইয়াতে ইষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ গৈ আছে তো এইখিনি অঞ্চলত কোনে কাম কৰিব যদি ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি ভালকৈ শিক্ষা নাপায় ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি ভালকৈ ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ বা তেনেকুৱা ভাল এটা স্কিল লেবাৰ যদি নাথাকে তেনেহ'লে কোনে শিকিব এই বিদেশৰ পৰা মানুহ ইয়াতে ইষ্টাব্লিছ হ'ব বিদেশৰ পৰা মানুহ ইয়াতে কাম কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব কাৰণ ইয়াৰ মানুহতো লেবাৰ হিচাপে থাকিবলৈ তো এইখিনি সময়ত যে সময় থাকোঁতে মই জিলা পৰিদৰ্শক বিষয়াসকলক IAS সকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে যিসকলক টিচাৰ আপুনি নিযুক্তি কৰিছে এইসকলক টিচাৰ ঘূৰাই আনিব লাগে অন্যথা বেলেগ শিক্ষকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি ব্যৱস্থা কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমাৰ সংগঠনৰ যিটো কাম যিটো আন্দোলন এইটো আমি প্ৰচেষ্টা ৰাখিম আৰু আপুনি মানৱতা হিচাপত যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনলৈ ভৱিষ্যতৰ চিন্তা কৰি যে ইয়াতে ভাল এটা এডুকেশ্যন বা গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত যে শিক্ষক কি কয় আপুনি প্ৰভাইড কৰিব বুলি সংগঠনৰ পৰা আমি লৈছোঁ চৰকাৰে এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে এতিয়া প্ৰত্যেকটো সেন্সাছ বা তেনেকুৱা সময়ত যে চৰকাৰে কি কয় গভৰ্ণমেণ্ট সেন্সাছত বা ইলেকশ্যন তেনেকুৱা দায়িত্ব দিয়ে কিন্তু দিলেও কিন্তু যেনে এনৰলমেণ্ট চাইখিনি শিক্ষকক দিব লাগে এনৰলমেণ্ট চাইখিনি যেতিয়া শিক্ষকক দিলে যাতে স্কুলৰ ক্ষতি নহয় আৰু শিক্ষকো যেনেকৈ কাম কৰিব পাৰে তো এইখিনি সময়ত যে এই অঞ্চলখিনি যাতে চৰকাৰে অতি গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ এইখিনি বহুত পিছপৰা অঞ্চল আৰু এইখিনি পিছপৰা ল'ৰা ছোৱালী এইখিনি স্কুলতে পঢ়ে আৰু এইখিনি স্কুলত যদি নপঢ়ে সিহঁতে বহুত দূৰলৈ যাব লাগে তো এইখিনি সময়ত চৰকাৰৰ এইটো আহ্বান জনাইছোঁ যে অতিকৈ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ যিকেইটা LP স্কুল ME স্কুল হাই স্কুল বা কলেজ তেনেকুৱা আছে তেনেকুৱালৈ অতি প্ৰাধান্য দিব লাগে বুলি চৰকাৰৰ ওচৰত মই কি কয় দাবী জনাইছোঁ